Lakhipur Online Putoksaba Mars ki tang kuntra Ningthau Kaba Numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Maroi Papao Mitei Kanminasi Khut Tingthok Piu haiba thimda WMC ki tarurak suba plenary session pangthokre. Lakliba April ki tang tarada metric result lauthok laba yana leire. Naharol Khorirol Silup Assam gi Sanapudong bagi mangoinana sahitya ki thauram pangthokre. Lakhipur ki Congress Mirep Maimom Santi Kumar ki office ahum hangdokre. Rajdip Kola fans of Manipuri of Budarbon constituency semkre amasung aying asa loisangna awang nongpok ki rajya singda orange alert lauthokre. Haujik mapung oiba pau tabirasi. World Mitei Council WMC na sinduna Kasar Assam ki Lamar Gram Singsubam Holda Mitei Kanminasi Khut Tingthok Piu haiba thimda tarurak suba plenary session ngarang Mars ki tang kunmapan nongbaijing numita mapung phana pangthokre. Thauram asida WMC ki chairman retired colonel Tensubam Gokul Chandra, Editors Guild Manipur ki president Khomdram Khogendra, Supreme Court ki advocate Ahanthem Henry, Editors Guild Manipur ki secretary Yumnam Rupa Chandra, Manipur Lenga ki Hanagi Home Minister Assam Biren, Assam Lenga ki retired additional secretary Aramab Nandababu, United Manipuri Association Assam ki president Baladip Singha, Manipuri People's Front Assam ki president Yengkom Upendra, Thawan Marup Jaribon Hailakanti ki Nepram Munindra, Manipuri Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki member Khoisnam Ongbi Birola, Aman Barta Agartala ki chief editor Hamom Dr. Omio Sinha, Singirbon Kasar ki farmer Asangbam Sopon, All Assam Manipuri Students Union ki president Kangabam Subhojit, WMC Federal Unit Bangladesh ki executive member Naurem Sudhir, WMC Federal Unit Bangladesh ki executive member Thongam Polas Meitei, WMC Federal Unit Myanmar ki executive member PH Chandra Kumar Sharma, WMC Federal Unit Myanmar ki executive member Srimamayum Ram Sharma, Kaisam Ronen, Vice President WMC Delhi Unit, Tripura Unit ki General Secretary Amit Singha, Manipur Unit ki President Phairambam Basanta, Ziri Unit ki Vice President Konjengbam Ratan, Amadi Assam Unit ki President Nabakishore Yumnam Chingba Miyoi Singna Mathang Sitna, President Chief Guest, Guest of Honor amasung Special Guest oina taistapam ki. Chief Guest na Maira Chukalaba matungda WMC ki Advisor oibiramba Laikidraba Posangmam Sunamoni ki maphamda tinkiba miyamna mahaki photo da hai laikatuna kai khumna ki. Silchar GC College ki retired Professor Dr. K.N. Chan Singh na seirengba WMC ki mingda katpa isai ama WMC ki member Rameswari Posangbamna Sayo isai ona saktuna miyamna khutol tamki. Thauram ka mari lainana miyoi kayana mitei sing punduna amadi apunba dengjal sagatrabadi aikhoi chakhotpa ngamloi haiba wafam kaya phongdokna ki. Jiribam Unit ki Vice President Konjengbam Ratanna WMC na mitei samaj da piriba mateng kaya ki maramda amadi mitei singbu karamba lambida lamjinggadagi haibagi maramda wangang ki. Asangbam Sopon Singirbonna agriculture sector ki matangda mamal leiraba wafam kaya thambiki. Tripura ki Khoisnam Ongbi Birolana mitei aikhoina apam dharma chasarabasu mitei di amatani haiba wafam phongdoki. Nepram Monindrona WMC ki team mitei kanminasi khut tingthok piu haiba thim asi yamna maru oibata natana matamasi da wafamasi khanadaba yatraba wakhaloni haiki. Ahanthem Henry advocate Supreme Court na WMC gi handaki thim asida mitei kanminasi khut tingthok piu haiba gi matang asida kari karam momong da khut tingthokani haiba gi matang da marik chumba wafam kya thambiki. Thauram gi special guest Impact TV ki chief editor Yumnam Rupa Chandrana aikhoina tongan bahiram singda nainaduna road map ama semnabagi tangai fadaba lei haike. Asangbam Biren former Home Minister na Manipur amadi Manipur gi mapanda leiriba mitei singi marakta leiriba nungsinabagi mari adu tentakna thambiki. Chief guest oikiba Editors Guild Manipur ki President Khogendra Khomdramna WMC gi plenary session asi yamna chauraba mitei gi oiba mifam asida miyoi kharana saruk yabirunu hairakpa si nungaite haike. Aikhoidi neutral oina leijaba media gi lamda thabak tawjariba ngaktani haike. Thauram mapu retired Colonel Tensubam Gokul Chandrana mitei masa ama oina poglakpa si chauthok hairaduna mitei gi horokpham amadi nungi oiba wafam kaya thambiramki. Loinana thauram asibu mapung phanana bahona bada mateng pangbi khiba pumnamakki maphamda thagatpa phongdokhi.
plenary session apoi yum mai chang ge da yam na thogalon bebha apoi tau mayam se masi khara kathara ga ai hoina issue je kari no masi ai hoina to puri je sida focus piraga tin na khanara ga working strategy mai ya masi mai ke kan jai se hoi mai ja abne du ne kan jai se ada mai te kan ji ene to ngai da ai on da ngan ki tana ai ning pandana thakat na kaunan to se tau ji atu ki session ma tham ji but plenary session ma sim ya serious oi to matam mangan da bida group khai to ga kari to go yai politics ta sai ngan bi ko to politics ngan bi no politics ta man ba yai khan ba yai political yu ba jaga amaka khai to ga da politics si la khan si nong ni chang na plenary session je to ba tu yai ngara ngang ba si yamna nungai ta bai mai thei khoi se akhoi na zone ba kum asugum ba wafam dala hi hajani ni aduna gaurana khangde mai thei na khangde amana amaku hunadana maki dharma da chachara ga so akhoi mai thei ni amatani haibagi wakalon thamaga akhoi kusam na raga mai thei khoi se kari karamna kanba jage haiba wakalon je thambina bagi darkar matai meeting ki future se akoi chawang create to bata akoi ne samja ga dong le future se hai ri ba sai di field da to be ba thot to ga future se koi create to ni sai ga sai tension to meeting sing na lai je rasu wa rasu we are very peaceful and we are very happy that when Manipur grows, when Manipur becomes rich, when Manipur are happy. Manipur no kap akan dai khus ngai ni kap ki kai ni di aku ada je hor ko ni ram dam dam mut je ko muti ka rai ki bon yaw atu Manipur mut pa ya de so when I lecture everywhere ai asam ni all asam Manipur student ni nan ko li dalam mari ali chai ni phugat te ni pan pai abu am no ai wa masi sin de mai ben ai ama ki lo ba ni po kai de na khara mi to ko cha no ai ki lo ba mai te ka no na bo ko ni ha ni ko me am ti lo to ya to wa ja ni ai de lo ma asa de ni su me am na ha bi magi oi ba ma na pai ni ko ba to ro to to a ko ti ta cha ni ha do ko mi ya ni mi ni ko se ri ti to Demand for the establishment of Manipur guest houses Hagwadi Manipuri Mapanda Wapam Wapunda Wampum Sindra Wapai Mitigi Garinabagi guest house Kabinaba. Number 4, the extension of moral and democratic support to SPDCM Amasung MMTU Mapoina civil tribe Mitigi Weba Manipur Tandasi Asisu Mapoina moral and democratic support over Asisu President Yonki. Challenges of demographic changes, particularly in Manipur. Number 6, the promotion of culture, education and sports. Number 7, the economic empowerment initiative. A resolution of the January. Amendment of the Constitution. Madhugi Tabakka Ekoi Bodhima Form 1000 Madhuda Amendment Constitution Amendment to the Subcommittee to Lito se Ekoi Osa Ningal Panjabuda Chinchukong Nabukuma Mahat Masamusu WMC Vice Chairman Aduga सही असिगी हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SSLC एग्जाम की रिजल्ट लाखलिबा अप्रैल की तांग तरा दा लाउथोगलगनी हाइना असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा नंगरांग हाइक्रे ngarang मिखल की कैंपेन अमदा मुख्यमंत्री दा माहिरोय सिंह हंगलकपा वहांग अमगी पाखुमदा महात्मा वफमसी हाइखिबने ngarang March की तांग 19 सजिबु की 13 निपान नोंमाइजिंग निमित नुंथिल की पुंग अनि ताबा मतमदा Naharol Khodrol Silup Assam Lakhipur gi sana fudong bagi mangoinana chahi chuppa tha gi oina pangthok kadaba saita ki thoram ngarang Silup ki sangleda
inaugural function ka loidana seireng amasung wari macha pabagi thorom pangthokre inaugural function da ingudam Satish Chandra ingudam Binod amadi ngangum Basant Kumar na mayai tangbalda aduga Tokjum Bishwanath na mifam apoi bike thorom asida kabi Yumnam Ilabanta amasung ngangum Basant Kumar na seireng amadi wari macha pathokpagi thoromge moderator bike kabi kunmari na seireng pakhi amasung ai bamanga na wari macha pathokhe kabi Tokjum Bishwanath na seireng pabagi thorom adu hodok bike aduga Kangabam Santi Kumar na wari macha pabagi thorom adu hodokhe Lakhipur lamdam gi aiba aibi singtanatana Silchar dagi aibi Joymala Jiribam dagi Sarat Thokjom Joysankar Mesnam Kabrabam Babaton Zaribon lamdam dagi Sagnairaba aiba Subram amasung mahaki loinaba marina sahitya gi thorom asida saruk jakhe thorom gi aroibada Ilabanta Jumnam amasung ngangom Basant Kumar na watem biki haina Siluki General Secretary Wahengbam Binoy Kumar gi cherolamada khangalakte Hori paileraga ai musing nang musing ngomkhai lei thori paileraga ai na ngomkhai thori tattana bajanga nang singkong da tattana singwa Pintai ki lau pum da ina khongom ni top na lau ui chahui chai khuding da hai khou na mullaga lau thok ki khaibo kama pukhini mi top na mayim da yam na lokta ki misel tari no mising muri amoi mana barang homi upal ki ina keli nano choni usa ki tang da boda holi sanari usa da agang bakno chu kham do singel leram mai ni machu kaya da phazerba Israel ide Iran da mai ni thabal choni Hais asumne kanada kaina hutan lejabi pangal tharuna kau khid khungawduna manda kharamba fulemba ponnam punchai ni Ilamna miyam du phuk khogapna khagi kharang khangana chelakibana miyam mataleram Miru Wolaga, Sori Hebala Shinaruna, Tamoy Pali, Kangali, Nanamak Asimba Saba Malo Shu, Nana Abu Munakalati, Agi Sharuku Yauri. Mita Wolai, Artificial Intelligence, on top name Masak, Khomjinba Kadai the Gilai Shapido, Malium City Hybridity, the Pal. Sanga, Miga, IB, Machet, Chebber gave a pum, Nanga Talita de Mahibadi, Agi Nangi, Wakening. Joe Buddingante, Katum Pop, Lauda Kitum de Kayana, Hea Bamba, Satkani, Maggie Onerit Libato, Shom the Law Bamba, a coination Buddha. Come there, let me. Tumhan Saki Laura Mukia, Mankri, why come the Sinta Wayne? Jealousy Imam, Lyra Kampo, Sanduda, Lego, Lai Himayam, 80, Yuba, Munduda. Kaplan Ganimako isu, Aikoya Kampo, Sanda, Tangui, Unban, Jimima Tabra. King Tangawa Hinsida, Aili Lighting Kawisi, Tawan Mijak Laktaki, Tajari Libata, Tabum Pami Makunga, Sananinga Kulopi, Ma A Tarobi Lapta, Pumladuna. Mulia so pa bhemani kari mo pethok lam drabdi makhata ne himba sumo ngamlan loi dabani Kenana la yu mayam du mana loi la usilu rabadi bamit atusu matom to usil kadori ban wakat hai basita ko tabi ke daba phum da wakat tani tabi loi daba phum da wakat ki kanasi to lati salau wakat hai salau nang baji ko chi ko ar dukan la ge nang dikala ge ai thong mo ne ko na hai ge boy boy hai mo salau na rahman la baji na ka to ai shila hai baji salau wala ko nang dikala ga Rahman na baji mana ko san shila hai hai ne nong ni ko kari boy Lagdiba Assam Assembly Mikal Gamari Lenana
Lakhipur की कांग्रेस मिरेप माइमोम शांति कुमार की कैंपेन ऑफिस अहुम AICC की सेक्रेटरी अमसुंग असम की इंचार्ज विकास उपाध्याय ना रिबन कक्तुना ngarang hangdokre Poilapul की राजीव भवन द सेंट्रल ऑफिस अदुगा लखीपुर नया ग्राम तना टाउन कांग्रेस कमिटी के ऑफिस अमसुंग जयपुर राजा बाजार दा BCC की कैंपेन ऑफिस हंगदोखरे थौरमदा ब्लॉक प्रेसिडेंट सिंह कासार DCC की प्रेसिडेंट सोजोल आचार्य सिना मणिमोहन TH मणिकुमार TH श्यामोली देवी अबेल रोंगमई बापा सेना चिंगबा मियोय सिंह सरुजाखे पाउमी सिंह द वांगांग लदुना विकास उपाध्याय ना डॉक्टर माइमोम शांति कुमार सिंह लारिक लाइसु मतिक चाना हैरबा मतिक साबा कैंडिडेट अमनी पार्टी ना महाकपु मतिक साबा कैंडिडेट अमनी खलगा टिकट पिरकपनी वर्कर सिंह असु महाकपु सपोर्ट तौदुना मिखल असिदा सोइदना माइ पाखन बिगनी हाबिगी चावरबा आशा थमली हाइना महाकपु फोंदोखे उधारबोन विधानसभा की मनुंग चनबा मोनारबोन हरि मंदिर दा लाखलिबा असम असेंबली मिखल गमरी लेना राजदीप गोला फैंस ऑफ मणिपुरीस ऑफ उधारबोन कॉन्स्टिट्यूएंसी कौबा मियोय कुंठा माथोइना साबा खुंगंग कुनमाथोय योइबा मितै सिंगी अपुनबा कमिटी अमा सेमख्रे लुबसिगी थौबुबा सिंगदी एम रविंद्र सिंह चेयरमैन कमलेश्वर सिंह वाइस चेयरमैन बीना कुमार सिंह वाइस चेयरमैन नेपाल सिंह वाइस चेयरमैन एल सत्यजित सिंह कन्वेनर दिलीप कुमार सिंह को कन्वेनर एम जितेन सिंह को कन्वेनर सोमो लुआंग मीडिया एंड पब्लिसिटी अदुगा एडवाइजर ओइना साइखोम कमलाकांता बाबाहन सिंह एनजी मधुचंद्र सूर्य कुमार शर्मा अमदी वीर कुमार सिंह गलोइना अतई एग्जीक्यूटिव मेंबर कुनमंगा खनखे हाइरे वाशिंगटन मपान थोंगदा शांति की वारी सानबगी मवोंग उडलबसु मखोइना ईरान दा खोंगलान मिथाजिनबगी थौरांग तौरी हाइना ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ना अमेरिका की मथक्ता अकनबा वफम थमख्रे मिडल ईस्ट दा हुजिक चथरिबा लान असि लोइसिननबा पाकिस्तान की कोनुंग इस्लामाबाद ता लेबाक कयागी मिउट सिंह वारी सानरे अमेरिका की लानमी सिंह हेक थोंगलबगा मखोइबो अवाफम दा ताहननबा सेम सादुना लेरी हाइना ईरान हाइख्रे बनबयाय लान असि लोइसिननबगी पांदमदा पाकिस्तान की इस्लामाबाद ता सऊदी अरबिया तुर्की अमदी इजिप्ट की फॉरेन मिनिस्टर सिंह वारी सानरे अमेरिका ना लान असि लोइसिननबा पॉइंट 15 जावबा वाफम अमा थमख्रबसु ईरान की लुचिंग सिंह नमसि अमेरिका की नमफुगी ओइबा थवंगनि हाइना यानिंगदबा फंगदोकले बनबयाय हौजिक लान लोइसिननबा पांथोकदिबा मिफम असिदा मरोइना लेबाक मरिना चथरिबा क्वाड्रिलेटरल समिट असिदा सरुक यारिबा लेबाक सिंह अदुदि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया तुर्की अमसुंग इजिप्टनि भारत के अइंगसा की लोइसंग इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ना अवांग नोंपोक भारत की राज्य सिंहदा ngasi amadi hayeng haibadi ningthaukaaba amasung lebak pokpa numit akhak arau amadi nong chubaga loinana orange alert lauthokre pawgi matung ina Assam Manipur Nagaland Meghalaya Arunachal Pradesh amadi Sikkim na chingba mafam singda nungsit jauna akanma nong churaba yai haire Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna paw asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu aroibada maruiba paw amukhanna Mitei Kanminasi khut tingthokpiu haiba thimda WMC gi tarurak suba plenary session pangthokre लाखलिबा अप्रैल की तांग तरादा मैट्रिक रिजल्ट लाउथोकलबा याना लेरे नाहरोल खोरिरोल सिलुप असम की सनाफुदोंबगी मांगोइनाना साहित्य के थौरम पांथोखरे लखीपुर की कांग्रेस मिरेप माइमोम शांति कुमार की ऑफिस अहुम हांगदोखरे राजदीप गोला फैंस ऑफ मणिपुरी ऑफ उधारबोन कॉन्स्टिट्यूएंसी सेमख्रे अमसुंग अइंगसा लोइसंगना अवांग नोंपोक के राज्य सिंहदा ऑरेंज अलर्ट लाउथोखरे Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare